Indvuna yelitiko letivakashana nedzabatemvelo indvuna Jane Mkhonda Simelane Nomuhla isukumisa lokusemthethweni umchudzelwano Kings Golf Cup lutakubanjelwa ezulwini ngenyanga yaSeptember. Kanti-ke indvuna isukumisa lo msebenzi itsite lo msebenzi utawukhanga ngetivakashi letihlukahlukene letichamuka emaveni lasesifundazakatini leSanders ne-Afrika kanye ne-Afrika yonkana. Le midlalo yeligaluva itoba lapha kithi Kangwane la ezulwini eGolf Country Club kusukela mhla tisihlanu kuya mhla tisiphohlongo kuye September nga-2024. Ngaleli langa lamalanga lawa ke sibheke ivakashi letichamuka khona kaSadaki nakwendlulela nakhashane kutogcudzelana kule midlalo lehlukahlukene timali letikhanyako impela timali ticatsa emncintiswaneni ke we-Kings Cup lonyaka utawudlalelwa yi-pre-qualifier pro-am lapho khona badlali begalufa batotilungisela khona bangakefiki ku-Kings Cup lenkulu mhla ka-1 September. Sihlalo walendzebe uvetile ukuthi lendzebe lena itawudlala-ke liviki lonke njengoba kutawuqala-ke imidlalo yokuhlungela naleyo yokulungiselela emancamo alendzebe. Maize and sorghum and everything else, but for the first week of September we will be harvesting golf at Royal Swazi Golf Club. The whole of that week will be a golf tournament. So that is why I'm saying it's a harvest period. We will be having our guests coming from South Africa who will arrive with their partners. We will be having our local domestic tourists around the golf course as well. So we'll be having our domestic tourists around Royal Swazi. Sibonza salendzebe ingwenyama inkosi Mswati wesithathu le ingenele njalo lumsebenzi lo ukhanga ngetivakashi letichamuka emaveni lehlukene. Ngikhemba Lumavu senza emsakadweni weChannel eMaswati eMbabane.